mai I pōtiki rua ki te toka a Taiau. Rere iho ki ngā tukemata o ka hungunu. Ngā reo irirangi o Te Rawhiti. Mai I te whare whakamaumaharei ngā hoia o C Company I Tūranga nui a Kiwa nei, nau mai hoki mai e hika mā ki Kapu Tairawhiti. E hara tēnei hōtaka I te hōtaka neke neke. He hōtaka tūtonu, our show that's always here for you, brought to you by Tūranga FM, Radio Ngāti, Porou and Radio Kahungunu. Kia ora koutou. Well, owing to the weather events last week, as well as the unfortunate passing of the 3 fishermen who lost their lives recently, we decided to hold off our show until this week. On today's show, we look at a life of service to Māori that earned Ngāti Porou leader Sir Selwyn Parata a knighthood in this year's King's Honours list. Now, among many things, Sir Selwyn has been a trustee of Te Tūranga o Ngāti Porou since 1987 and also its successor, Te Tūranga Nui o Ngāti Porou, since 2012, serving as both the deputy chair and then the chair. Sir Selwyn also supported the commemoration of the 28th Māori Battalion and the establishment of the C Company Memorial Museum, hence we are standing in here today. Now, he is also, of course, the chair of Te Mātakitaki Board, and we'll talk more about Sir Selwyn very, very soon. Engari, te tuatei, anei ngā tai pito pito kōrero, huri I te Tairawhiti. Ki te rohe o Ngāti Porou, hei te rua tekau mā whā o ngā rā o hune, tū ai tētahi kaupapa hei whakanui I a Matariki, ki te marae tonu o Rāhui. He kaupapa tēnei mō ngā tamariki, he whakawhiti kōrero, he kai hāngi hoki mo te kore utu. Hei te rima karaki I te pō, timatai te kaupapa. Ki Tūranga nui a Kiwa, he pārurenga nō kua Pākia e te mate kōwhiori mō te wiki karapipiti tuarua. Whātekau mā toru ngā tāngata I pāngia e te mate kōwhiori, nā te matenga hau o tēnei wiki, kua piki ake ai ngā matenga ki te Tairawhiti, ki te whātekau mā whitu tāngata. Ki ka hungunui nai nei nau mai, haere atu tēnei karanga ki te iti, ki te nui, kia tū tira mai ngā iwi, ki te whakātu ki te ao, he reo ora tō tātou reo. Nau mai haere mai ki toi tū te reo, ka tū tēnei kaupapa nei, hei te tuawaru me te tuaiwa o Akuhata. Toru anake ngā tīkiti kei te wātea, nō reira haere tika tonu atu ki toitūtereo.co.nz. A kāti koera ngā tai pito pito o te wā. Recently, Tūranga FM and Radio Ngāti Porou collaborated to broadcast Te Whakawahinga o Tā Selwyn Parata from Uepohatu Marae. And the good news is you can still watch that entire broadcast via the Tūranga FM Media and Radio Ngāti Porou Facebook pages. But for those of you that couldn't be there on the day to witness this auspicious occasion, don't worry, we got you covered with some highlights from his investiture at Uepohatu Marae. Kia Mātakitaki Ake Tātau. He te ti e te tā naupiki mai, naukake mai ki tēnei whakapāhotanga motuhake e whakamānawana I te tangata. Welcome to Kei Te Aha territory and the special live stream broadcast of the investiture of a titan, a giant amongst us here in Te Tairawhiti, ko wai atu hoki, ko Herewini tāne toa Parata. Nōku te honore me te whiwhi ki te kawe mai I te pōtai o te korona, ki mua I te aroaro o tāne toa me tana rangatira a mohaere. Engari, te kāhui kāhika o Ngāti Porou. Te au, koea te āti pihopa o tēnei whakapono hau Māori. Miki e mehi ka tika ki a matua Herewini tāne toa me ana mahi whakahira hararawa I roto I ngā āhuatanga katoa te ao Māori, ko te tuakiritanga tēnā, ko te hāhi tērā, te hāhi mihinare, ngā mahi e pāna ki Ngāti Porou me te matatini. Engari tēnei āhuatanga, ngā rori o te motu nei, kua whakangungua ki te katoa, me te mea kua riro mā mātou o te kāwanatanga haumi. Te whakanui te pūtea ka whakapaua ki te whakatika mai. Nau mai e tā kahaere tāua ki roto ki te ao whānui, ki reira ka tū te ihi, ka tū te wana ki runga ki te rangi, tui o nei, tui o. To receive the insignia of a Knight Companion of the New Zealand Order of Merit,
Te Selwyn Parata of Gisborne, for services to Māori. It is a great pleasure to be here to preside at this investiture ceremony for Te Selwyn Parata, in the presence of his whānau and the many honoured guests. Te Selwyn Parata, please come forward. E aku rahi, e aku iti, e aku whakamataku, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Tēnā koutou, i tau mai i te papatipu o Uepohatu, anei e Uepohatu, e tūnei. Nā reire kore mutu ngā mihi, kia koutou, kia tātou. E aku rangatira, tēnā koutou, tēnā tātou, kia ora tātou katoa. Ka mautuwehi, kei tō tātou pāpā, hiruini e tika ana kia whakawhiwhia koe ki te hōnore nui whakahirahira nei i nā te ndui o ngā mahi me o whakapau ngā werewere i ngā tau, mō tō iwi ake o Ngāti Porou, o tira mō tātou o te Tairawhiti nui tonu, kei te ruarangi, kei te rangatira, tēnā rawa atu koe. Speaking of rangatira, tomorrow on Kapu Tairawhiti, I speak to Professor Rangi Mātāmua about Mātariki. And even though we celebrated the actual day last Friday, we can still continue to embrace this kaupapa right now. But until then, E te tī, e te tā, hei konā!